Daw, patap nga Ilocano, imbag nga aldaw tayo amin kakabsat, ket agdanak manan nga umay pasawsalin kadagita arpadyo ta addaman nun naputar ko nga may isang sarindaniw, ket kahit kuman nga isagot kada kayo ta amok ken pa-check nga nabambanugan kayo no naggapo kayo iti naggapo kayo iti kataltalunan when kadag iti bangkag tayo iti nagburas iti maisen no nagmula kakabsat no iti nagraep ket napyalaeng mot nga buybuyan tayo nga isabay tayo mot tatay agilat kakabsat. Iti man nga sarindanin ko kakabsat ket pinaulwak iti day dinuang ko nga tawid ko ken ni Lolo. Addain patawid day di apong nuang ko asawak. Alaing nga umarado, agsuyod, awan pagkunaak. Ngami din sinmi na kanya napalaos, iti pan nakaikawa. Na nagpayduma at araken na anos, awan pangidasiga. Idadapay laing ni sidong ko, ado iti makukwarta. Tanong mapanak magikaryada, iso ti pagiluganak. Ikornak tay patuki, karison, wenno ulnas, tapno adu, iti may karga. Ket sa nga reprepton, tay may pisok iti bulsak, sag sa nga rakam, apira. Dimteng may sangal daw, ni sawak, ket nagsakit. Sanan akinayat itinangan ket isunan tay naidali. Daksang gasat ket sanan analasat simmang bay kanya na asagubanit. Ket pimusay na palalo itinak pinagmadingit. Naikawa na katalaga iti papanaw na iti poder ko. Awanen ti pagmurmurayak ngay pastor tanap ayan ruruot analang to. Nagkasamikan pa yan narubayan nanumo nga kalapaw ko. Tadita isunang ipapaarab sakbay ngay parnged ko narukbos duduugan akayo. Makadlaw naggayem may kidkiden daytay karga iti alkansya. Mailiw kanubayen tay kalapati anakin customer kanya. Patay sindi akabaret sigud apagpalpala ilang. No siya tay malmalday gapuanan kina agmaymaysa. When nasaktan nak na talaga iti papanaw mo. Dakkel gamin na iyambag mo nga pagkaistoryaan iti tinanong mo akasasaad ko. Binadangan nak iti kasapulak nawadwad dagiti palakpam mo ket dagita saan kumalipatan aginggat mauyos to'y angis ko. Naglabas iti panawen nautob ko nga mga lanak kasukat day dinong ko. Nakabirok nak nga rod may sa kabayan nagpayduma kinalungpo. Nasaba nga patong at idug nga ipos danggayan tay pukalan asuso. Wen agpaiso tay dumdumat laing na at tumarabako. Iso nga ita naragsaka kong nagbibiyag. Day dinagawan ngay muna anwang ko inakon na iliwliwag.
ngem itigapwanan na itibiyag ko san kun tupulos ama itibag gapot isuna tayo na isang sangayan awan makaartab. Okay, ditang kakabsat iti nagpulusultan dati isang kabasig nga sarindanin ko tagyamanak lagunay ta naanusan nyo nga binuya sangkay ko mga maumakinda ito rupak na sa sungko iputaran kay tumanan mapalabas lang wag mo manunga aldaw no oras itek just kanina anyo ka din lipatan i-subscribe siyo like siyo ken ag-komentaryo kayo mo awan tibayan na libre. Okay, God bless.